Tulikandeni wa mauvomi wakonia utetiyu Muyumbe wa Machakos Town ulani Dr. Victor Munyaka niwakulya Mutongoi wa Wiper Kalonzo Musyoka alike Ngwatanioni ya Kenya Kwanza ileto ngweni munini wa musumbi William Ruto aiweta kana Kalonzo akakwata mwanya museo Kavindani namo amwe atongoi kyamani cha Wiper matongoeni Wavinya Ndeti na seneta wa Masaku Agnes Kavindu nimaweta kana Raila Odinga niwaile eaninsya wiwano mekiie na Kalonzo mwakani wa 2011 Daniel Mwongela na ili vote kwa Wiviano. Atongoi kivadhukaniva ukamba nimena ndongo ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka unewa mwanya wa kutwaisya unenania na atongoi kivadhukanio mbe wa kukwatiania namo nthini wa savali ya kukitia kivila cha usumbi vanthi ya Kenya. Atongoi ya nevo munini wa minister muveani wa uthukumi vanthi ya Kenya Jackson Kala ulawavuthiisya muno uneni wateti amwe alama ende na kumukita Kalonzo Musyoka nundu wa muungamo wake na kulea kulika Ngwatanioni ya azimio la umoja na mituki. Kwa hivyo hakuna mahali tumefunga milango yote, and I can tell you from where I am kwamba tunaendelea vizuri na tusiwe na wasiwasi kwamba tutakuwa tunaongoza watu wetu kwa mwongozo ambao ni kuhakikisha kwamba maika serikali elenge. Kwa huko suku mando maitu kana kuitha na kibubu ichaki we have until 26 of this March to na nini na coalitions tunaona kuama. Ni uneni ulawa kwa ambao ni seneta wa kaunti ino ya Masaku Agnes Kavindu ula wenda enendi kwithi wanaumesyo ndaweta kana ve unenania woliku wende na utwaewa kati wa ndongo ino ya chama cha Wiper na musumbi wa nthino ya Kenya Uhuru Kenyatta. Uneni wake ndonania na Wavinya Ndeti ula wake waweta kana vai vata wa utwaisya maundu na mituki na muthia wiwanosu kwema kweanegwa maende na negotiations na mima bikiite bandu na tondu munewi ya musumbi anena anaisye thaubi hasimio na oka na Jubilee mawatatu maunji pamwe at a level that is together na bauni boma bikite na nimaende nesa na nini isimituki nimukwata report. Already amefungua mazungumzo na Mheshimiwa Rais na hapo kwa Mheshimiwa Rais pana Raila na alisema vizuri for the sake of this country yeye aangalie vizuri na jakataa kufanya kazi na mtu yoyote. Ukalikoni ungi na Muyumbe wa kiliombunge cha Masaku Dr. Victor Munyaka ni wa Mukulya Kalonzo kulika Ngwatanioni ya Kenya Kwanza the one dhochwa nthini wa ngwatanio ya azimio la umoja na wetakana nthini wa ngwatanio ya Kenya Kwanza Kalonzo the one evusoesyo ya kusama utongoi na kulika silikalini. Azimio ni ndangalikone ya Kenya Kwanza. Yu azimio kasaidia ndiko kwa mwanamke wa Kalonzo kana ndio mwekaniasa. Yeye ni mboya aheshimiwa. Ni Kalonzo no okay. Ikaenda saidia ndio wako kwa bia. That is in the case ayakomodeki kabaya no mubingwe. Manena cha thini cha kumumasia mutanithio mwe kila chatongoiwa ni bishop wa makanisa ma ABC vanthi ya Kenya Timothy Ndambuki na ula waweta kana yindi yo ivinda yambe wasi wa mukamba uende na kwithukigwa ni nthi yonthe. Kunaba udira mundu ume ukwewa ungama bala au mata ungama ni mundu ume Kalonzo mundu ume na ni wongeli le suti ekosi. Yeah? And that is when the community is being felt. Na nicho kinana maza kini not mother but they feel us. Is our presence important? How about in this politics? And when we take our come for granted, let us not be taken for granted. Atongoi ya manena cha thini cha kumumasia mutanithia wingumo va musieni wa Masaku mututia Esther Kamene Kathuli chathikila chatwaigwa kiwanzani cha skulu wa imwana cha Muvuti. Daniel Mwongela, Mutongoi TV, kumava kauntini ya Masaku.